Čestitam, vi ste naši milioni. Sve najbolje. Možemo popraviti ove brojeve, da neka samo malo. Pa imamo. Salko, u sredinu nek stane. Brojevi nam nisu dobri, ne možemo ovo napraviti. Ali nemam bolje. To je nekad bilo. Inače, ovakve stvari samo vidim, čitam u novinama i tako da totalno mi je da budem ja ta koja sam milioniti putnik, mislim, nestvaran je osjećaj, ali odličan osjećaj. Eto, želim zahvaliti Turkišu naravno i eto, hvala puno, ne znam. Nikad. Ovo samo čitam ovim milionitim putnicima i dobitnicima lutrija i tako, ali nikad mi nije palo na pamet da bi ja mogla išta od toga osvojiti. Tako da... Pridružujem se naravno, prije svega moje iskrene čestitke našoj milionitoj putnici u ovoj godini, gospođi Aidi Birno, kao i našem dugogodišnjem partneru aviokompaniji Turkish Airlines. Jednom od svakako naših najvažnijih, rekao bih, i strateških partnera, koji sa Sarajevskog aerodroma prevozi brojčano najviše putnika, čak 20% od sveukupnog broja prevezenih putnika na masu, te vjerovatno i po zakonu vjerovatnoće nije slučajnost da je upravo danas ispraćamo milyontu putnicu na letu Turkish Airlines'om. Merhabalar, hayırlı günler. Uluslararası global bir hava yolu olarak, Türk Hava Yolları olarak biz 22 yıldır Saraybosna'ya uçuyoruz. Tabii yıllar içerisinde bizim yolcumuz arttı bütün dünyadan, Türkiye'den. Özellikle son yıllarda Körfez Arap ülkelerinden ve Uzak Doğu'dan ciddi yolcu alıyoruz. Bosna'ya ve Balkan ülkelerine gezmeye gelen, oralardan tur operatörlerinin yaptığı turlarla geliyor insanlar. Sarajevo Havaalanı da bizim en büyük partnerimiz. 1 milyonuncu yolcusu Sarajevo Havaalanı'nın bugünkü Sarajevo-İstanbul seferimizde check-in yapılmış oldu. Bu vesileyle Sarajevo Havaalanı güzel bir event düzenlemiş. Biz de 1 milyonuncu yolcusuna ve yolcumuza Türk Hava Yolları ve Sarajevo Havaalanı olarak bir ödül bilet verdik. Memnunuz, mutluyuz. Bundan sonraki yıllarda da bölgedeki gelişmelere bağlı olarak yolcumuzu arttıracağımızı düşünüyoruz. Teşekkürler.